Studenti sa odseka Srpski jezik i književnost Filološko-umetničkog fakulteta u okviru predmeta Evropski identitet srpske književnosti 2 na svoju inicijativu u Univerzitetskoj galeriji organizovali su samostalnu izložbu umetničkih fotografija po motivima romana o Londonu Miloša Crnjanskog. U autorstvu sedmočlane grupe studenata srbistike veliku podršku i podsticaj studentima pružio je profesor dr. Časlav Nikolić. Svih pređašnjih godina studenti su kao jednu rezultantu tumačenja romana o Londonu nedrili izvestan mali projekat koji je najčešće bio u vizualnoj formaciji, dakle u formi nekakvog plakata ili serije plakata. Ove godine, međutim, grupa studenta je sasvim po svojoj volji, po svojoj ideji učinila nešto više. Oni su nekoliko meseci pripremali izložbu. Ta izložba je zapravo podrazumevala rad u nekolikim planovima, rad na kostimima, rad sa fotografom, rad sa glumcem, razume se rad sa tekstom. Rukovodeća ideja cele te akcije zapravo bila je misao o tome da se književnošću zapravo može estetizovati stvarnost. I oni su to učinili na način koji zapravo ne zavređuje ni jednu drugu reč osim vrlina, vrhunska vrlina mladih proučavalaca srpske književnosti, odnosno vrhunska vrlina budućih profesora srpske književnosti. Kako su došli na samu ideju i kako je tekao proces stvaranja fotografija, preneli su nam autori izložbe. Kako je došlo do fotografije? Mi smo nekako vrlo često vizualizovali ono što iščitavamo u samom romanu, naravno kako to srbisti čine, tako, uz puno simbola, i onda smo nekako došli na ideju da to može da se prikaže preko fotografije. Najpre nismo imali puno vremena, možda bi to bio i film, ali vreme nam nije dozvoljavalo i fotografija možda bilo najbrži način, najrealniji da to učinimo. Naša izložba se zove Through the Dark Crystal, dakle kroz tamni kristal. Sam simbol tamnog kristala jeste zapravo objektiv, jer mi smo nekako razmišljali kada smo pravili samu izložbu da uhvatimo sve ono što je već Jasmina govorila prethodno, je nešto neuhvatljivo, nešto snoliko, ono što nekako ostaje u zaleđini, ali mi smo ipak želeli da se uhvatimo u koštac sa tim i da to prikažemo. Samim tim što je objektiv, dakle, taman sam po sebi. To nas je inspirisalo da damo naziv izložbi Through the Dark Crystal. Sam kristal kao simbol refleksije i ono šta može da se oslika kroz taj kristal jeste zapravo roman o Londonu. Ta mistika, ta snolikost i sve ono što je nepredstavljivo, a što smo mi želeli da predstavimo.